Moje ime je Suzana Ademi, dolazim iz Novog Sada, student sam na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Pored toga se bavim transkripcijom sa engleskog jezika i radim sa mladima na povećanju svesti o značaju mentalnog zdravlja. Pošto dolazim iz Vojvodine, najpre ću ovo obraćanje krenuti iz tog ugla. Vojvodina je dakle tipično multikulturalno područje. Pored većinske nacije, u njoj žive brojne nacionalne manjine. One se razlikuju kako demografski, tako i sociološki, istorijski, ekonomski, kulturno. Zajednički cilj koji nas kao omladinu povezuje jeste uređenija i prosperitetnija država. Stanje stvari jeste trenutno takvo da našu državu napušta veliki broj mladih ljudi i to uglavnom onih ljudi koji tek treba da zasnivaju svoje porodice. Ono što nas u Jedinstvenoj Srbiji okuplja jeste porodica kao osnovni postulat društva. Znamo da je ona kao takva danas veoma ugrožena. Dakle, naša obaveza jeste da se zalaganjem za tradicionalne vrednosti, za očuvanje porodice, za otvaranje novih radnih mesta, borimo protiv bele kuge. Kao student prava, izučavala sam različite političke oblike društva, načine uređenja i konstituisanja političke zajednice. Jedinstvenu Srbiju sam prepoznala kao jednu od najbolje koncipiranih oblika političkog organizovanja ljudi. Takođe, svakodnevnim uvidom u dešavanja na današnjoj političkoj sceni, zaključila sam da malo od onoga što se govori se zaista i ostvari. Jedinstvena Srbija je na primerima pokazala da se ne bavi pustim govorancijama, već da svojim delima šalje jasnu sliku. To se naravno ne bi bilo moguće bez ideje predsednika Dragana Markovića Palme, kao i tima ljudi koji stoje uz njega. Takva dela želimo da ostvarimo i u svim opštinama u Vojvodini, zato sam izabrala Jedinstvenu Srbiju i zato pozivam mlade iz Vojvodine i iz cele Srbije da postanu deo ove velike porodice. Ono što još moram da napomenem jeste da većina mladih iz Vojvodine danas nema mogućnost da studira ili pak oni koji su svoje studije završili se vode kao nezaposleni. Zato hajde zajedno da pronađemo mehanizme kako da privučemo investitore, da omogućimo našim generacijama da se zaposle nakon završenog školovanja. Mi mladi smo svesni trenutne političke situacije u zemlji, kao i činjenice da moramo preduzeti odgovornost za svoju budućnost i da moramo da napravimo promene kako bismo živeli u sigurnijoj i stabilnijoj zemlji. Zato još jednom apelujem da se svi zajedno uključimo u rešavanje problema. Hvala vam što ste me predložili za jednog od kandidata za potpredsednika Omladine Jedinstvene Srbije i ako me izaberete, trudit ću se da opravdam ukazano poverenje. Hvala. Hvala, Suzana.